आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran पाउ पाजरी अहानबद मरुइब पाउ मयाई काब ड्रग ललोनबसिंग मथक्ता असम राइफल्स न लखलक थबकसिंगबु हानगी मुख्यमंत्री नोंगथुम बिरेन थागत फोंगदोक्रे राज्य सिक्योरिटी फोर्स न लालहोबसिंग खुसुखुलाई अमदी मयाई काब ड्रग फागत लेप्त्री अमसुंग संसद के नोंगजु मिफम ngasiदगी हौरगनी मथंग थागी कुनमाथोई फाउ चथगदब मिफम असि पुन्य सिटिंग कुनमाथोई लैगनी लमदम असोमदा मयाई काब ड्रग सिंग लालोन बहनरिब सिंगी मथक्ता असम राइफल्स न लखलक थबकपु हानगी मुख्यमंत्री नोंगथुम बिरेन थागत फोंगदोक्रे सोशल मीडिया थागलक वारोलमद सिरि बिरेन हाई असम राइफल्स न सथकिब ऑपरेशन अमदा सापोन केब 763 हापतुन पुरंबा लुपा कोटी 63 लोंगी ममल ओइगदबा आइन यादव ड्रग लुपा कोटी अनि लाख यांखै निथोय रोंगी ममल ओइगदबा कानी किलोग्राम यांखै अमसुंग लुपा कोटी अमा लाख कुनमरी रोंगी म्यांमार की सेल क्याट मसुंग भारत की पैसाद लुपा लाख अनि फागत पगलोनना मियोय अमसु फाकी ngam laana ड्रग लालोनबसिंग मथक्ता मखाताना हेना कनब थबक लौकनबसु श्री बिरेन असम राइफल्स तक्सिली मतम सांगनगी ममांगदगी ड्रग लालोनबगी लंबी ओइना सिजनदुन लाक्लिबा ngamkhai paringda akanba thabak sing makhatana lokalakani habegi thajabasु श्री बिरेन फोंगदोक्की सिक्योरिटी फोर्स ना लालोबसिंग फाबा कुसु खुलाई अमसुंग मयाई काब ड्रग फागत पलेप्त्री राज्य पुलिस की कंट्रोल रूम न थादोरप चेरोलमदा हाई सिक्योरिटी फोर्स ना जिरीबाम जिला की मनुंग चनबा सबोम फाई अमसुंग चौधरी खान खुल की मरकता बराक तुरेलदा इंजिन पानब पैसेंजर ही अम चेक तौबदा सापोन कैप 763 हापतुन पुरंबा ब्राउन शुगर ने हेन चिंगनबा पुन्य किलोग्राम 10 रोम लुम्ब पोलम सिंग फागतले मसिग लोनना किलोग्राम 5 हेनबगे आइन यादब गुली सिंग सु फागतले पोलम सिंग असिबु पुरकपा असम की कसारदगी मे अमसु फारे हाइरी अमरोमदा थांगोइबन खुयाथों पोलेम लाइकाइदगी नोइमरु लालोनबद चनब मे अहम ngarang security force na phare makoidagi insas ki noimaru humputara AK magazine amaga loinana noimaru kuntaruk insas LMG gi ahangwa magazine ani insas rifle gi ahangwa magazine ama 7.62 mm SLR gi ahangwa magazine ama 303 rifle gi noimaru humput taret 0.38 mm gi noimaru chama masung SLR gi noimaru ahum phagat lei Imphal iski kontha ahlup makhalai kaida leba masagi yumdagi pripak ki sergeant major ne hajabami amasu security force na phare mahak Myanmar gi Tanalda basic military training phangnaba mioi ne hari ngarang suraja police na kaksing supermarket area dagi UPPK gi mi ani phare makoyane mak miamdagi namduna sel khaibidus janaba mioi sing hari singjamai singa makhongda raja police na A-star car ama khamduna sek tawbada sapon kaptara da haptuna puramba heroin number 4 phare पोलम सिंह अदुबु पुरंबा इरोंग चशाबदगी मे अमसु फागतले हाइरी असम राइफल्स अमसुंग एडिटर्स गिल्ड मणिपुर न सिंधुना संगाई थेलगी ओलंपिक पार्क तो उच्चरा सिंह ठाकरे असम राइफल्स न थादरप चेरोलमदा हाई महौसागी फिबम ngak सेंदुना थंबदा थौदांग लोमिनब ओइना उच्चरा सिंह थाबगी थबग अदु सथखिबनी थौरमरुदा एडिटर्स गिल्ड मणिपुर की प्रेसिडेंट खोगेंद्र खोमद्राम जनरल सेक्रेटरी रूपचंद्र ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की प्रेसिडेंट आसिम बक्ता मसुंग सीआरपीएफ अमदी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल सिंह सरुक याखी अमरोमदा कामजोंग जिला की नुंगसंग बिलस मनाक लंबी की खुदोंथिब थौदोक अम थोपदा सोकलब मे अनिदा असम राइफल्स ना खुदकी ओइना लायंगबगी मतेंग पांगख्रे हाइरी मणिपुरदा ngasi जिला मापनदा मयाई ओरप सांगयोन नोंग चुरब याई हरी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इम्फाल सेंटर न थोप चरोलमदा हाई जिला सिंगदुदी तमेंगलोंग सनापति कांगपोपी उखरुल कामजोंग जिरीबाम नोने चोरसानपुर अमसुंग फेरजोलनी ताबिरिब पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी संसद के नोंगजु मिफम ngasiदगी हौरगनी मथंग थागी कुनमाथोय फाउ चथगदब मिफम असigi manungda punna sitting कुनमाथोय लेगनी मिफम असigi mangoina ngarang dol pumnama ki mihusing yawba मिफम ama pangtoktuna संसद की मिफम असि निंगथिन सथब याननब खनखरे केंद्र की मंत्री अमसुंग राज्य सभा की लुसिंग बसुवरिबा जेपी नदाना सभापति ओइदुना पांगतोखिबा मिफम मदुदा तोंगान तोंगान राजनीति दल सिंग लुसिंग बकयान सरुक याकी केंद्र की पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री किरण रिजिजू राज्य मंत्री सिंह अर्जुन राम मेघवाल अमसुंग डॉक्टर एल मुरुगानशु मिफम मदुदा सरुक याकी
ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯀꯤꯔꯟ ꯔꯤꯖꯤꯖꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯆꯠꯊꯔꯤꯉꯩꯗ ꯄꯨꯈꯠꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯁꯤꯟꯗꯨꯔꯒꯨꯝꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯪꯁꯠꯇ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯈꯟꯅꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯨ श्री रिजिजूने फोंदोक्की महात्मा हाई हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि सदन अच्छा से चले के लिए पक्ष और विपक्ष मिलकर के हमको काम करना होगा आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रखना होगा हम पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग विचारधारा का हो सकता है मगर पार्लियामेंट का सदन अच्छी तरह से चले ये सबका जिम्मेदारी है We are very open to discussion on important issues like Operation Sindoor related to all the incidents right from the attack in the Pahalgam. These are issues of great national importance. Government is not shying away from discussion. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ न हाइरी वारी सानबा खननेनबा अमसुंग फजबा मौंगदा वा ngangnabagidamok Bharat asi malemgi miyamna khangnaba lamdam ama oiduna lakli New Delhi ngarang pangthokpa Rajya Sabha internship program gi 9th batch hogdokpagi thoramda wa ngangladuna Sri Dhankar na hai wan thok leina khananenaba amasung puning changna wa ngangbagi thawong singna laibak asibu hena awang thakta pukhalakpa ngamgodoribani man hai rajniti dol khurimakna laibak asibu hena sakut anbada makhoigi mapung oyo pandam thamli masi horokliba naharol sing wakhalda ningthina mami tahangadabani राजनीति दलसिंगना राजनीति तब मतमदा संगत सागतपमदि साखतपगी माइकेदा संगसिनबा ngamgadaba राजनीति तौननबसु श्री धनखड़ना अपील तौखि ngasi phongo pauche singi maroi pauchingidam haujik Mangsatabam Premananda leire Premananda Thagatsari Kiran National Highway Pakthonaba project ki senpam kukila lawu singna narol da lokthokiba MLA Kuntrani thoina lengak semnaba claim tawnaba thorang amadi ngasidagi parliament ki mifam horagani haiba pauna ngasi phongo pauche singa maroi pau oiri Sanga Express Manipuri da National Highway Pakthokpagi compensation fangadaba singi sel kakhiba KNF na namduna sign tawhalaga kakhibani haiba pauna ahanba headline tawri pawasi ayamba pawse singa su tongan headline tawduna fongnari sana laibakta NH Pakthoknaba project ki senpam kukila lawa singna naroda haidat khre ahangba cheda namfuda khuyek khongat khre crore chahung kungi chada yankai khongat pagi wathok lagle haina ahanba headline tawri Pawsi Naharol gi thodang Sanga Express English pongnafam amasung People's Chronicle dasu ahanba lamai headline tawduna fongli MLA Kuntrani thoina lengak semnaba claim tawdori haiba pawna Sanga Express Manipuri da ani shuba headline tawri Pawsi Sanga Express English dasu ahanba lamai da fongli Huyan lan pawda ngasidagi sitting kumathoi legedaba parliament ki nongju mifam hauragani Manipur da president rule sangdokpada ayaba pibinaba lengak ki maikedagi resolution ama soidna pukhatlagani haina ahanba headline tawri pawna famda ngasidagi parliament mifam hauragani Manipur gi GST bill demands for grants puthokani PR sangdokpagi ayaba su lawgani haina ahanba headline tawri Pawsi Manipur mail da su ahanba headline tawduna fongli Manipur da president's rule sangdokhanbasi miyamgi aningba apamba amasung democracy ki mayoktani haiba MPCC ki president K Megachandra gi wafam huyanan pawda anishuba headline tawri Pawasi sanalebak naharogi gi thodang amadi People's Chronicle da su ahamba lamai da fongli Kuki Sugru ki camp thambagi wathok jaw thorakle Kangchup Chiru Reserve Forest da nauna Kuki Sugru ki camp thamba yaroi haiba Rural United Club Organization gi wafam naharogi gi thodang da anishuba headline tawri MDN na president rule sangthabagi wafam yaningda fongdorakli August fawbada anoba sarkar semlaba yana leire haina Hillshornville Express da ahanba headline tawri Kiran Thagatsari Premananda aroibada maruwe pau amohanna Mayai kabadrak lalonba sing mathakta Assam Rifles na lokolakpa thabak singbo hanagi Mukhyamantri Nongthumam Biren na thagatpa phongdokrai Rajya sida security force na lalhauba sing khusukulai amadi mayai kabadrak fagatpa leptri amasung sangsad ki nongju mifam ngasidagi hauragani mathang thagi kunmathoi phawbu chathagadaba mifam asi punna sitting kunmathoi leigani paulujare